بەڵێ تەماشەوانە هێژاژ بۆ گوتوبژیەکە بهتر لەسەر هەڵمەتە گرتنە بەردەوامیاک و پێدێ پێدرابێت لە هەمبەر ئالیگر و ئەندامێن پارتیە ئەنجومەن نیشتیمانیە کوردی نەهات ڕێسکای بە مامۆستا عومەر ئیسماعیل ئەندامی کۆمیتەیە هەرێمیە پارتیا دیموکراتە کوردستان سووریا لەگەڵ منە. مامۆستا عومەر دەم باش ئەگەر تژمرە کاربێ بەحساوێ چەندێ بکێ ئەو تۆهمەتە و برایەتە پێ هاتبوو دەستە سەرکردن و بنچاوکردن چ بوو؟ دەم باش ئەم خێراتنەوەژی بکەن گەلک سپاس فەرمۆ. ئەو کریانên پەیادێ بەردەوامن لە ژنەهاڤایە پشتی خوا فەرز کردی دەسەڵاتێکی بەڵام کورتەکی ژی تەکئالی بریارە ژە ڕژێمێ ئیرۆ حیاتا سیاسی و ئابۆری و ڕەوشنبیری و هەمی تشت کۆنترۆل کردە. چیەکی ینی دیارە ڕەوشە ئارامی ڕۆژاوای کوردستانی نەهشتنە ئەفقا پەنابەری و ئەفقا کۆچبەری و ئەفقا بریارên çewt girtina va hevala û xebatkara ew birastî ez zelalî dibêjim berzaniyet îro şerêwêtê kirin êrîşekî dijwar ser berzaniyetê ji ber ew hilgirê proja netewî Kurdiye li hemî parça îro şerêwêtê kirin û li her rûsal Rojavayê Kurdistan jî ji ber şerê qede kesê û ne kesê tê kirin ji ber hilgirê proja netewî ye ji ber parastina ala Kurdistanê û tiştên netewî û rewşenbîrî zimanê Kurdî her tiştê pîroziyê bi miletê me di pêncî hefte heftena xebat diye berbe parastina wê dike. Ev kesê hejî dixwazin kotek zorê ew stratîjiya xwe ya siyasî ya got ev xwe jî jê fêm nakin çendê danûstandina me bi hev re kirin wexta ez serokê encumena xwecehîya li Dêrikê digel tevdemê yanî me ji we re digot ya bu ka ew proja we yanî meşruعê we siyasî çi ye qene em münaqeşe bikin tu meşruع siyasî re xwanîne meşruعê we منطقê sîlah quwetê tenê çûgilin. Başa mamosta Umer bi wê siyaseta xwe û mantiqê çek û ev girtina berdewamiyak û pêde pêdirabê dixwazî bigihê çê mebestayê jî çi ye? Rastî tiştê yanî beriya niha jî wexta hevalê me mane serkirdê ne kesê digirtin heyva birayê me yê jî Mehmed İsmaîl û birek hevalê me Neşet û Ebdulkerîm û Pêş û Nafeh û hevalên me Qiyadî Pişra Ebdurrehman Af û Farhê Cemîl ew hevalên serkirde her wisa Hesen Salih ew çendê cara girtin ev hemî qenaetê min dane dixwaze mevtirsikî peyda bike kes sahê de nemîne ji xêrî we proja netewî Kurdî Sûriya'da nebike yek car tiştek tê de nemîne girtina birayê min Elî İsmaîl te pirs kir sedema wê tenê ji ber em berê de partîne û berzanîne em xebatê dikin bo qediya miletê xwe şikevin da bavû bafîra wek hemî malbatên hêja û hevalên me yê xebatkar îro di zindana de wê ew tenê bê ew eşkere ji min jî gotin wexta ez wê انه هون تاني سرع هاندن يشتغل هون تاني كار من دار هون خبات يمكن دفي ديجي ما بيشغل نوت ما بيجي نمي يدرس هذا اما يعني يا تصفيه يمكن يعني بابجن سر حدوده وقت شو هذا ما محمد علي ابو نادو وهذا ما جلك بشار امين باشا ما مستا عمر هردم پیدا بتاك علي بريار دو معامله وتصرفات كي لقل اندام والي جرين انجمن الاجتماعيه كردي بارتيين وي بيغمان شو بكرن تاكو ريغري لفا هالمنتين قرتنو دست سركرني بيغرن تا باشا قناعاتي مدى تشتي بيكرن تشتكي كردستاني عام بيكرن يعني موقف كردستاني احزاب كردستاني حمي موقفي خزلال بكنجي يعني نمي من هيفيا فدا كاسي وانا كاسي ثاني بيانا بركن استصيحاتها بدون غير تصحيحاتها قالك حمي وين كردستاني منظمات حقوق الانسان المجتمع المدني حميد بيك و ديجي بيك يعرف هذه اگر راست خوازه تشتكي كردي بروجكت كردي هبه و
وحمية ديت البرشافا جبو كركوك دلي كردستاني يك كردي تركا درنكة شارع اكي لجبو قدسي مليون در